Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MLA jang mau keruat konstituensi uba Renington Tongkar. Badairu menteri jang sorkar jela haka khatsau tering no para arajar alfuar. Ula plipat ba ya kesurop plangkin shi kabajrong 10 kilometer ya kabala siang rong lingba ke skim CRF haka jinglot kabakot nyau klur tengka. Katkum ka jingyo jingtep laong bakani kesurop kadai kabala rim tam haka ni jela Meghalaya ya kabala shina na du usnam kat kendai span rupsau haka por baka jela Meghalaya kadang ha bapo ka jing sinsya jang sorkar Assam hendrai deitat hadu kani ka klepmat balala ban siang rong ni kani ka surong kabala penkemen hadu kata tai kipai ba nong song snong jong kani ka than ha ka jing plie ya kani ka surong na sakhilang da ka deputy commissioner jong ka Southwest Kasils district ka kong Karamai Kharkongor u executive engineer katnat PWD Maukerwat division uba DM Pinggroup u assistant executive engineer uba SI Lalu ki menteri snong bat kiwe-kiwe jom kani ka jarut ya kabala yo ban pen long kani surap rong kum ne kum kalong mentah ingin saya ban ya long meeting hentai tentang kum kata jo kajing plino kani surap shwa bagi saya long meeting bagi saya ban ai kajing kran tu karne ini ban unveil ya une mau hi une unikal inaugural stone haka bagi ni ban unveil mentah kum kata jo kajing plino kani surap ai ko blai pi baro kipat ba haka ba hila kersan ya kesorkar kersan ni ya bagi pen ngin la ban pelong kum ne kum kalong mentah haka bagi ni ban plipat ba no kani surap pelangkan si ya kabah ngiri I kesulong ko kena pengkelau ta tingin le ju ban le ot ye ki bor sarkar ana ka for se ka por andai sindon mano ban sa skor ya kene ka jingut ke kini kum ki palba ba kum ta kawa chusa ta jing sneo ka kini ba ka sarkar ke kini kale maina ini te nila susah kung tanya lile yung balak ham orang bah ham temen nala super khat ba nganom yung isu ya kasurok rong nganom yung isu ngakut hakalum jingtep nganom yung I kasurok rong andai ka ba pensingaw komen kalong ba mentah tang apo jing kanika tem ka ba khadu ka ba mentah ka ba nilayo yo unong mikmat ba kamay ubadang sama ka ba wasimkya ya kane batula barenek tonong do tongkar ku bala simkha bahaya kene kekam bat kumba ula ular hakam manifesto election ke jonu ula pendek ya kata kita beri ba ke surat kanung roi ke development kanung dan ke surat ya kata ti berapa di nama ke jimen toy jo ke surat kawan ru ndai tang hakibun jad iba pila ban lek minta semua kerwat tak jinsuk pila ban de kimata ki betung yesna pat ru nak yang ke puli putih nama hange la ya thu minta ya I di menteri ba kidan pagi LP school ndrei minta tak long ha ka surok ki class school seniru kila ban lek cha mau kerwat makam te kamjingai palat ban lek chung school ban 15 yang haka juga sni dinaliang ka jimpuliru kan yarap sibun pat ka subcenter hang ni sutu ka danang ni pomok plangkan chi nrei kapet ya bungi ka snong ki badan seni tekatno meta di kibriu ki ba armet kibriu ki ba shitom daga baga surak ka jinglet sumar jo piru pinya gloi di nabaro kalyang kasurok kadai ka babha kamdan ka weru ka banong ba ka pensiu di kadairu banda dei bangiale politik leseng perkhat batang makibon ti kijaka badai banai kasi ariaf kalong bertre hangno leseng perkhat batang makibon ki isnong ki bahe kijaka ki makhambon breo landai banra shoshawe ngin saya apsuara ka bahay daw bagin na yo biang na kido ko skim landai na yo PMJSY ban bertre ka surok sa magasi Andre, ngim simlala politik kunda. Haka bangi I kanit ya kajing .com jom paiba, ya kajing kwa ya kajing angnot jom paiba. Ngila sim ni kajing raya ban omar kababha, batang trey shway ka surok.
ngin sampai kiwe hadin henai ya pak proposal banyo nakasi aref bagilayo pentrei kene haka dor jo kesaksian amount ke banyo kror tepio i kemakalong mentana ke departemen islam ya kene serok ngilaya persang bahar kapor magalawan ya juti bene hado posnong ayo i ke mesin haka bagarang trei pun bahai kene serok persang mau kumre kemakalong mentah bat kantam nilai kene jipun kre ke jeseng angin tip ngila hado karena wan pendek kene ya kene serok ngidang don hak jiya kon karen engineer mentan ngidang don hak jiya kon man punya sanction man serong kene serok ngidang ro ke jikermen handai la dapat kelanan taru kawai ke bagi kolar ti gelomba onnom sitong kane ke kembrom ke jingdon mau kumne ngin persang penbaham penjelih ya kane dak ke bagi periuk rolar bah kenang makan nombut ya kata yeseng handai la long kepala le ngin persang berpendak ban serong sendal kata ke jele nak lagi pandang ke bagi le kun te kamdei ba ong kolar pisis pa rispa handai gidon ke jele ban periuk sanction ban serong ya kane ke surok